Abaphile abantu konke amagumbi amane omhlaba, thina siyaphila abantu bakithi, kungekho okubi engakubika phambi kwenu. Ngisisho nje ngithi mina ngihlezi ngilithanda ngaso sonke isikhathi. Umsebenzi uyaqhubeka, kuba khona kwesinye isikhathi ezinye izimo ezenza kumenze imisebenzi yethu ingahambi. Lokho ngoba nathi angeke sikuphike ngoba lokhu kusuka kungukusebenza kukaNkulunkulu ovela ingakhi. Kufanele simvumela asebenze. Bese sisithi nathi mangabe sinikezile isikhathi sihambe siyosebenza ukuze izinto zabantu zihambe zilunge. Mina ngingumelaphi ozinikela kuzinkinga zabantu. Ngingumelaphi okwaziyo ukuthi umuntu uphathwa kanjani ngenhlonipho engakanani. Mina umuntu engimsizayo ngiyamnikeza isikhathi sakhe, umsebenzi wakhe nguyenze ngendlela lokhu engisuka ngiboniswa ukuthi kumele ngimenzele ngayiphi indlela. Lokho-ke ngiyakulalela emadlozini ngikwenze. Okunye esifanele sikuzwisise ukuthi imizimba yethu ayifani, kodwa siyasebenza ngazo zonke indlela ukuthi sikhulule amafindo angabe eboshiwe phezu kwempilo zenu. Siyakwazi ukuthi sisebenze ngazo zonke indlela, sizinikele ukuthi sikwazi ukuvula imisamo yenu le esuka iflathele, esuka ingavumi ukuthi izinto zenzeke. Lokho kusuka kuyisenzo sabantu abayenza ngabomo ukuthi bavale izinto zenu kuvuleke ebantwaneni babo. Ngoba sizalwa ezindaweni ezehlukeneyo. Omunye ufuna ukubona umndeni womunye umuntu uhlupheka kodwa owakhe uphumelela. Thola ukuthi kuhambe kwathwebula imithunzi yabezinye iy'ngane, ihambe kwathwebula imithunzi yabanye abantu yasetshenziswa phezu kwezimpilo zabanye abantu ukubana bona baphumelele bethole ukujabula nongatholi ukujabula. Uhambe izindawo nezindawo ungalutholi usizo ngendlela yokuthi kuyabe kuthwetshulwe umthunzi wakho, usetshenziswa, izinhlanhla zakho zisetshenziselwa phezulu komunye umuntu. And then lokho kukwenza uthola ukuthi awutholi kusizakala, bethi ngamanzi amnyama. Akhona amanzi amnyama wonke avala izinto zabantu. Omunye umuntu uyabopha ifindo elibomvu avale izinto zakho ungasizakali. Kodwa-ke kwabakha abantwana noma kwakho umntwana uthola ukuthi baphumelela ngenhlanhla yakho, wena uma ungathi uyayenza uthola ukuthi akwenzeki. Yikho-ke thina siyathatha isinqumo sethu ukuthi sikusize kuleyo nto, siyivule silwe lawo mafindo. Noma ngabe kuyikufa okukhona osukuboshelwe ukuthi ufe ungaphumelelanga, khonokho okuncane esikwenzele khona wakubona nawe impendulo, kufanele ujabulele nawe ukuthathele phezulu. Ungakudli mhlobo wami uthi hhayi ngizothi uma ngabe sengikudlile ngibuyele kudlosikhulu ahambe ayongisiza. Mina uma ngabe ngikunikezile lawo mandla engikunikeze wona ukuthi uphile ngawo, kufanele nawe ukuthathele phezulu uyenze something ngakho. Uma ngabe into iyi-once off, vele izoba once off. Lokho engithe ngiyakwenza ngikwenzela khona ngayi-once off, ngithi hhayi sikwenza 3 times kuphela. Ungacabanga ukuthi ngelinye ilanga uzothi uma ubuye uthi uyakufuna ngithi hhayi asikwenze. Ngizokwenza kwaloko ka-3 times kuphela. Uma ngabe subuya kimi uzokufuna lokho okufunayo, ngiyakutshela ukuthi siyatshintsha, sesiyenza into ozophila nayo impilo yakho yonke. And lokho kufuna indoda eqinileyo, indoda enesibindi. Ngoba uma ngabe sesivumelana ukuthi hhayi sengikwenza into ozophila nayo impilo yakho yonke, sizoyenza impela, ngikunikeze futhi uhambe uyophila nayo. Ulandele leyo migomo engikunikeza yona,
Ngikunikeze imbali ngithi uyithelela ngobisi every fortnight, kufanele ukwenze lokho, uyithele every fortnight. Leyo mbali yebo uzoyithelela ngobisi every fortnight, ayisoze kunikeze inkinga, kodwa angifuni ukuthi kusasa usugcine wena ubisi luphelile thola suyithelela ngamanzi. Ngabe ngithi mina le mbali uyithele white sugar every fortnight, kufanele ukwenze lokho, uyithele ushukela omhlophe every fortnight. Akujiki, ungaphazamisi. Ungabona ungaphazamisi, uzobona izinto zakho futhi zikuhambela kahle. Yingakho abantu bakithi isintu siyalandelwa. Konke amagumbi amane omhlaba, abantu bakithi ngiyalithanda, ngizohlala ngilithanda ngaso sonke isikhathi, ngilihlonipha futhi. Angisho ukuthi ngoba isigulane sibuya kimi bese ngibuya mina ngizenzise kiso, ngizitshele ukuthi hhayi yabona mina nginokuthi nokuthi. Lokho ukuthi nokuthi ngokwami awulandanga ukuthi ngizokubonisa ukuthi nokuthi. Awulandanga ukuthi uzobona ukuthi mina nginani. Ngasho mina abantu bakithi angidle e-restaurant engayazi ukuthi ipheka ngani. Ngiya e-restaurant strictly halal, nakho futhi angeke umbone ngishuta ngise-restaurant ngithi hhayi mina ngidla ukudla kwemali engaka. Lokhana ngokwami, akudingi ukuthi izigulane zibone. Enginakho empilweni yami akudingi ukuthi izigulane zikubone ukuthi nginakho. Ngasho mina ehhotela angilala engutsheni engakwaziyo ukuthi nizilele bani zavuka bani. Mina mangabe ungibizile ekhaya lakho ngibuya ngilala phansi, noma une-one room ufuna ngizokusiza, ngiyabuya nami ngibuye ngilala phansi. Angeke ungizwe ngithi angafika emzini kabani ngalala phansi, ubani uyahlupheka. Yingoba bengize ukuthi ngizokukhipha kuloko kuhlupheka onakho. So wena ungayisabi ukuthi mangabe ungendlalela phansi ngizothini. Ungasuki ebhedini lakho ukuthi ufuna ukulalisa mina ebhedini lakho. Angeke ngilale ebhedini lakho, ngiyalala phansi. Noma ngabe ungenayo indawo, mina ngiyakwazi ukulala emotweni, ngiyavuka ngihamba. Mina okubalulekileyo ukuthi ngikwenzele umsebenzi wakho, ukuthi uma ngikwenzela umsebenzi wakho ujabule. Ngiyabonga abantu bakithi konke amagumbi amane omhlaba. Ungasokoli, sikhona abantu bakithi. Nginawo umali ongapheli, imali engapheli. Ukhona umuthi wokunikeza imali engapheli. Nginawo umuthi wokunikeza imali engapheli ongu-5,000 abantu bakithi. Mangabe imali engapheli, one thing, mangabe imali engapheli fanele ungizwisise kahle. One, angeke ulale ungadlanga, angeke ulale ungabhadalanga ingane zakho school fees, angeke ulale ungathelanga i-fuel emotweni yakho, angeke ulale ungabhadalanga ibhondi lakho, angeke ulale ungathenganga into yakho oyifunayo. Futhi and then mangunikeza imali engapheli, mangabe ufuna ukuthenga indlu, leyo mali kuyamele uyibhajethe. Akukhathalekile ukuthi ifike ngosuku ingu-10,000 ubusuthatha uyimosha. Mangabe wena ufuna ukuthi uyisave, uyayisefa. Edla mina kunikeza imali engapheli, leyo mali ekunikeza yona ngosuku yiyo. Ufanele wena usebenzise umqondo wakho ukuthi uyisebenzisa kanjani leyo mali. Ngodlozi khulu 0832066954. Ngibonga konke amagumbi amane omhlaba ngisimba baphila abantu ngenhlonipho enginayo ngizohlezi nginayo ebantwini. Kodwa ke laba abangafuni inhlonipho yomuntu abame eceleni, ume eceleni mangabe ungayifuni inhlonipho. Ngokubana mina anginawo umuthi okuthi ngiwusebenzisele emuntwini onganhloniphi. Nginamuthi okusebenzisa umuntu ongidelelayo, umuntu ongigadlayo, nami ngiyaphakamisa owami umuthi. Angeke ngiphakamisele isigulane sami umuthi ukuthi ngoba
sona siyadelela. Kodwa-ke bantu bakithi engikudingayo isigulane, asihloniphaneni nami ngendlela engilibonisa ngakhona inhlonipho. Abanye abantu bahambe 20,000 times, abanye abantu bahambe ey'nyangeni ezingu-11 2011 bengasizakali. Ngibuye mina banikeze isikhathi, banikeze ithuba labo ba-athende. Usefuna yena ukungitshela ukuthi kumele ngimsize kanjani. Awungitshela ukuthi kumele ngikusize kanjani. Mina umuthi engisuka ngikunikeza wona ngiyakwazi ukuthi uyasebenza, ngiyakwazi ukuthi uyakusebenzela. Manje asiqale la before uthatha lento ozoyidinga. Kufanele ungilalele, ungajahi ukuthi wena ngoba uzofuna leyo nto sokufanele ngunikeze yona, singaqaqanga lana amafindo asemuva engiwabonayo. Ma ufuna impilo yempumelelo, xhumana noDlozikhulu 0832066954. Ngizokusiza mhlobo wami, ungajahi. Lokho engikubonisiwe mina ngizokwenza before sizofika kuleyo nto wena osuka uyifunile.